Bom dia, loron dia, pamaluk sirahutu, harenain gemen, horonanain, Radio FM gemenian. Hamutu falehau Padre Domingos Soares e o programa Raburas Vida Espiritual. De beatuita reflete durante semana, domingo, ronolo recensia ninian. Terceirona Evangelho nebe maka sei orienta ita na fatin e a semana de nenialaran maka Evangelho nebe kolia konaba César Romaromak. Os Evangelhos São Mateus. E a tempo neba fariseu sira haliburan hamutu kodi futulia o insa sira bele caernia e halia fuan Roma. Sira haruka sira niskolan sira hamutu ko herodiano sira atu de hambania. Mestre, ami hatene katak ita kolia lia los. Ita hanuri maromak nia dalan holia los. Latau ke maida basa ita la fihirema. Neduni dehan mayami tani hanui no insa. Bele selo imposto ba César Calae. Tan hatene sirene laranat Jesus hatan, laran makerek sira. Tan saimi babeur hau, hatudu osan imposto nian mai. Sira hatudu denari wida bania. Ni husu ila sobuat kerek ne senian. Sira hatan, Cesar nian. Hone Jesus dehamba sira, ne duni imi foba Cesar, buat nebe Cesar nian, no hoba maromak, buat nebe maromak nian. Rona tihane sira hak fodak, hafoin sira lau tiha. Lia maksoin. Maluk sira hutu, nebe ita cara kamutu ko di halo reflexão. E domingo itaba uma creda, o de cima maromo ni lia fuan hanesam bukae. Hanesi teni força. Hodi halau tene moris ia semana idenialaran. Durante semana se tabeleba missa dia cliutan. Mas besela bele ita carmiti na fata de lia fuan marau maknian beta simia domingo. Então ia domingo ita simu dia fuan de nebe makita fuin rona de dão. Foba marau mak buat nebe marau maknian. Foba César buat nebe César nian. Nekataksa iterona iha evangelho ne siraba sadik Jesus, siraba karakoko Jesus. Tamba altura de nevane sira hutu hanesan povo de nebe maki resistência. Sira la kohia tu hakruk ba César ba Romano sira. Então, se a Jesus ni halusania ni halisba de neve, ni halisba César ka halisba povo judeu. Então, mas será coconia. Pois a necessita hanoi ni quando ba domingo nian ita maroma kakia kita tuir justiça kata ita sai hanesan maroma kniawan. Maroma hakia kita bania. Neduni nia hakia kita ba felicidade ba solok. Hodi halulik te ita halu ita sia sai nai lulik no profeta e kusmai haruka ita ba halau knar. Nebe maka maromak nini hakarak tamba bahira mita halau knar maromak nian nema kita sai wan lolos. Então maka ita tu sai masin honaroman ba mundo. Masin honaroman. I dene kata ita hatudu ita nianu der nai lulik, no hatudu ita nianu der profeta. Nu der nai lulik kata kita tama ya mundo idane hanesa maromak niawan, luri ilas maromak nian. Nu der profeta kata ita baluri mundo idane atu fila fale ba maromak liusi dalan domininian. Masin honaroman. Idane hanesenta e domingo reflete ona, idane te sim hus Eucaristia. Festa neve maka maroma hakara halo baita fohanita haluita miti na fatenia.
Eucaristia nebe haluita sai cristão eucarístico. Ne hau nisin holaba hamba, ne hau neran holaba hemuba. Então ita sai masin bahira ita han Jesus nisin. Hudi ba serviço, masin atu bele hamera, masin atu for sentido, for hamider hahan. E depois makan na Roman itania domin, ne haunia ran holaba hemuba. Ne ita tu sai seda na Roman. Bahire mahare ba itania domin ema den ita maromak nioan. Ita bel dada malu ba mundo ba maromak. Mas be desafio barak mak musu. Nebe ita dal barak te tebes hanesa ia loron segunda ita tu anu insaida. Desafio saida mak musu ba ita ia loron segunda. Ita tama ia mundo, ita hetan buat dia ke rumah ia mundo, ita hanu inden lalehan makaneona. Hanesa nebreu sira bato Egipto, hetan rai bukur, hahan nan la falta e cosmece la coi saiona husneba. Nemak tentação, desafio nebe ba ita bahiri ta hahuita ni morisha mundo, hanesa iha semana ida nialara, husi segunda. E a terça desafio da nebe, desafio da be ita haluhan te lalehan. Hanesan povo hebreu. Haluhan te kata kita mais maroma, kita tu lawa maroma, ne duni, ita tem que hamutu, hari maroma ne reino e mundo ne. Haklakan maroma. Loron, terça, loron ne veit hanoi atu. Hametin itanian, haburas itanian, envolve itanian e a igreja. Mas a igreja hahus nebe, a igreja hahus e família. Desafio bota tebes nebe ma kita heta nia lorong quarta nia ne maka família ne. O insai ta hal família sai la lehan. O insan São Papa São João Paulo II ni lia fuansira nebe dihan família iha família aman tem que sai maromak padre inan tem que sai maromak filho ou maromak Espírito Santo. O insai ta hal itane família sai igreja doméstica. Tambah husi família mak batutut se moço. Husi família mak kita ita hamit intenian ia fiar. Husi família mak kita sai masi nona Roma ba mundo. Tambah ne mai husi keras ita nina naman sira nebe bahakutulia atu sai maromak ba malu ia lorong casamento ita ne oan sira muris tambah domin. Tuir fali tatama ia quinta, lorong nebe tatu hametin tenia muris yak solok nelaran. Desafio makede nebe, desafio makede albara kita lakon dalan. Itala muris metin iha testamento nebe Jesus foba ita. Maka metin iha confuan domin, metin iha Eucaristia, no metin iha nailuli sacramento ordem. Nebe mak maromak fo baita na ludik sira nebe liu paroku nebe maromak fo para tu dada dalam baita e hiteni muris no dastrani. Baia sexta desafio de nebe mak kita hetam atuita bele husi iteni muris cristão eucarístico ninia bele hetam força hodi bele manan maka sofrimento cruz. Ita hateka ba cruz bele hanesan diabo halai oita teka ba cruz para ita bele hamutu com Jesus manan itania clamar ba muris la lehan inian. Nebe dal barak tebes ita hakribe cruz ita la corriteros. Ita karak ba tutu dia aquela detan samo Papa São João Paulo II dehan buka dito ba ita lau o mundo moderno ida nebe maka consumismo ho hedonismo ne maka domina kata kita buka dit buat ba ita ni interesse buka cadeira, buka força, buka osan. E buat nebe maka terus nenen, ba maromak na ba mawalin siri ta hakribi ta lakohi. Mas be hakara kalakohi to loron sábado ita tem que simu realidade. Desafio mak na ita terus. E dida conta cruz ita teka ba cruz e mai be cruz ne ni todan munu ba ita ba hirita rasi koko terus ne. Ita ni moras e tem dificuldades, se tem problemas, o insaita
bele laran mitin hudi tau itanian he maromak ne lima laran. Desafio makna itala kohiterus. Então ito halai tun halai sai, ba buka matandok, buka imuruki hane, buka imuruki hane ba, ba bitala simu hane seitana infeto, vontade maromak nian, neve atu purifica ita lihusiterus. Hatamba maro atawan makanet hal tu itu bot nelia. Na itu ita tohe domingo, ita descansa kalai. E domingo ita surmal dun maromak kalai. E domingo ita baba buka farli maromak para tu bele sai duni masin honaroman. Hudi hatene foba maromak buat nebe maromak nian foba Cesar buat nebe Cesar nian kalai. Jadi maluk sira tania semana idania lara dan semana maromak nian kara kita buras na fate niha itania fiar. Neduni programa idanene be husizemen halo hudi ajuda ita haburas vida espiritual ita buka moça tu desenvolve na fate hatene sim hatene fo e aproveita na fate maroma ne graça sira para toloran justiça ninian ita label laran mukit vai bita hak solo kodi hahi Jesus liurai. Edun maluk sira semana dia kida ba maluk sira hotu hanu in refletica desafio barak te teves e desafio botne maka itania moris nebe maka srani niniane itadal barak hateke liwarai do que hateke baleten haluhante maro makan povo Israel nebe ba Egipto haluhante maromak. Na dunia bahira basic dada wana loran justiça ninian loran Jesus liurai ninian e loran ronulu recém rua fula novembro ne mai itabele hananu osana ba Cristo liurai viva Cristo liurai ne maka tenha reflexão ba semana idane obrigado ba maluk sirania atenção interesa ba malu na fatin tamba tuir maroma klaus buat kaman diabo e na faten de titenesorin hudi haluita halu entrega fali mundo ne ba fali diabo vai belai maroma foi mundo ne hitania limelara atita lori mundo ne fila ba maroma idane ma kita cumpri tania kenar idane ma se haluita manala lehan. Obrigado barak ba maluk serni atenção maroma karaik na faten benson ba imihoto.